tureba tushemerwa munonga kandi kubakira abo program eji ndiamusimanta nguko nabaningamba kubuzima nemba bazarhanga kugira ngo nyowe niwe turuho harwabo ubundi abatini mani muri nshaha abandi bari mu marwaro abandi nangwa bari mu makagabo konka ubundi maze kwimuka byanga amagarano make konka rahanga no wembabazi nico turi kumusimira akashishaka kandi ukira munonga ukutereza umugisha Yesu Kristo tarakisigere wenka twenka akatusigire ikigambo cye tubasa kumanya rahanga umiringo minji omube yokwe kushobora kutunga ninga ibiroto bundi by'abantu bari kutunga kukagwemba bazarhanga akatusigire ikigambo cye mbweneji nkaba aba politics ko bakugamba za manifesto haba hari manifesto y'irhanga yakubise kwereza umuntu uyahanjere n'ikigambo cye bana kashishaka yenda ngutushome ibigambo bice ebiri omunjiri ngo kuyahandikirwe urukwera Yohana ishura 12 umushororongo gwa 35 no gwa 36 Yesu yabajarati asigayero umwanya muke ugumukinire nk'umushana mugende mukina umushana ubwire butakabirira mu muhanda ugendero mu mwirima tamanya yarukuza ubu mukina umushana muyicerezo umushana mubone kuba abana b'umushana kandi Yesu yarize gambecho yarugayo yabishirika uri kutureba kandi uturire ni nyenda okumanyisa ngo ikigambo Yesu kuba umushana gwensi nubwo mutwe oguturukubaganaho akashishaka kandi iki cyo kureberaho cyo mushana nikireba munonga nikireba munongo mbyahandikirwe nangwa umuri Matayo ishura ya 5 umushororongo gwa 14 Yesu akahindukira begibe yawe ati mu muri umushana gwensi aha mushororongo gwa 16 muri Matayo ishura 5 yawe yatumbenu umushana gwanyu gubinu kugwashwa gutyo abantu barebe imicyo yanyeshemire babone kwimbise shimo yo mwiguru mbera ashaheji umushureje 12 umushororongo wa 35 umuri Yohana Yesu yari najya ati umukino umushana muyicerezo umushana umukinire mu mushana mugende nyumushana ubwire butakabirira mu muhanda kubura kwira hazaho mwirima azo mwirima gwine byago umwirima gwine ebiri kugena nabyo ebitari byo ebitakire ebitashemire teino muntu rukora ikibi akakikorera umushana apana nakikorera mwirima natewa kweshereka mbwenu yaba najya tumukino umushana mugende nyumushana ubwire butakabirira Yesu Kristo ngo kutugambira ngo umukino umushana ebi nebigambo bikushangwa ari naraga abantu be ariyo naragana nabo nashoro kubasibura nabajya ngo hakiri umwanya muke umukino umushana nyana ngo nkwije umushana wo gwarugamba nuguha nayigamba ho wenga Yesu Kristo ni umushana gwensi ahubwo ba umuri Yohana ishura ya 8 umushororongo gwa 12 akagambira bejibe yabaje ati ninye mushana gwensi atkando rukunkuratara tari kugendera mu mwima kureka natunga umushana gw'amagara urukunkuratara tari kugendera mu mwirima muri yaba najya ati obwiro umukino umushana ubwo muyikirize mu nkuratire muyikirize mugendere umushana muyikirize umushana ubwo nyenda ngo nkoreke ebintu bibiri umushororongo gwa 35 yaje ati obwiro umwanya hasigira umwanya muke ubwire tuburu bwinshi umwana wanje urukundeba eshahiz twine ebere bitwine ameza bitwine ukwikiriza umushana tuburu bwire bwinshi
Abuko bumandiki wa Bible natugambira ngo okujunwa no kweshaheji utakategereza nyenja kare utakategereza isande rikwijja ningo kweze kurukwijja hasigira umwanya muke ogumukinire mu mushana mugende mukino mushana obwire butakabirira mu mahanda kuri kugendo tine mushana munywano wanje urukundeba nyenda kumanyisa ngo obwire no bwira no yeshanga uri mu ihango konki uri mu mwirima ndindindi utarukweza abukuba ari najya ngo urukugendera mu mwirima umushororo ngo ugwa 25 mu matware ngo urukugendera mu mwirima tamanya yarukuza nahaba ubundi natere nsibo ubundi natomera nabandana abukuba nabari mu mwirima ubu tutamya mu studio turi yachereza nangwa no bakuzenda kuzakiruma atubataho barabuza amashanyaraza gaburije ati kugira ngo abantu bahweze konka kutwakwatiri yaho wishemwe kire yahaguruka mwiruma gwashoye kensi tinko mecha kwasakurata confusion eri kuberoho buri yome nacwanisa arondo kwiyashohora aronde hakereza kare mbera ari najati hasigiro mwanya muke ugumukinire mu mushana mugende mukino mushana ubire butakabirira umuhanda urugendo ruturi munywano wanje harimo ebintu bibiri harimo umushana harimo n'umwirima konka ari natwe yananisereza najya ngo mugende hacero mushana bukiri kweza ubundi umwirima butakabiriraho umuhanda ubwo je weno gendera umwirima tamanya yarukuza mwe n'umushoro ngo 36 ayagaraka yati ubu mukino mushana muyikirizo mushana mukamasima ubu mukino mushana ateje instruction ya kabiri iyo kubanza njya ngo mugende umushana yabira warning actually mugende ubu mukino mushana ubwire butakabiriraho umuhanda konkata umushoro ngo 36 yati ubu mukino mushana muyikirizo mushana mubone ko babana b'umushana mbene eyo kubanza yabira warning ngo muyikirizo mushana mugende mukino mushana hatakagira kabakababo konkatiki ogwa 36 ubu mukino mushana muyikirizo mushana mubone kuba abana b'umushana kamasimu hateje ni benefit ko kumara kuyikirizo mushana uba umwana w'umushana wargamba noba waba umwana wa Kristo umwana wa Rahanga urukora ibyo mushana urukugendera umushana ahagukoba Yesu Kristo nkuyatugambira umushore ya munana umushoro ngo 12 niwo mushana gwese kandi urukumukuratira wena ningo rukwikiriza mushana ogu tari kugendera mu yirima kureka hari benefit mu mushoro ngo 12 umushore ya munana natunga umushana gw'amagara urukumukuratira wena tari kugendera mu yirima kureka natunga umushana gw'amagara munywano wanje urukundebesha heji nyenda ngo nkweshengereze cyo kubanza uhururo kwabura kuri umushoro ngo 35 ariyo narabura hariho akabi hariho kugendera umwirima kungana je mbuye hati mugendera mu mushana ubundi butakabiriraho umuhanda mukatunga ebizibu mukatunga ebyakwe bitakobashikaho mukatunga ebitashimire kuba nobashikaho abugana bergo mu mwirima rero umushoro ngo 36 yati mbuye no mukino mushana muyikirizo mushana mubone kuba abana b'umushana ninyenda ngo nkwijuse ngo ni kikuru ko kumanya ngo Yesu no mushana gwensi wamukuratira wagendera umukweza kwe umukerereza iki wareba ahiyara basire ukataho ibigere byawe ukabona wakuratira ibyawe nibitebekana ibyo rukwerarikira munywano wanje ibyo rumunurabamu obane byendwara obani namabanja obane kuburemerumo obani bizubu kwingana bita nyana ngo kugambere Yesu Kristo umushana gwensi naja kweresa nobasa norabamu nobisingura ahagukuba umushoro ngo umushore yamwenda muri Yohana nyanda na cyirebe umushoro ngo gwa 5 umushore Yesu yagambe bigambye obunki ryo munsi
ndi omushana gwensi. Now ate eki nikikwatana n'ekya ekiyagamba omushura ya munana omushororo ngo gwikome n'ebiri eki yakikora obunki ryo munsi. Now nyene ngo nkwijuse ngo ari nagamba ngo hariho obwire obo arabatakira munsi ningo bwatari muhati akejo munsi yeja ngo mucunguzi wensi abamwikirize bamwikiriza abataramwikirize ntishaba ngo bamwikirize konka yagaruka kandi yagaruka ije kucerensi urubanje. Nyenda ngo kwishise byagambe ebigambo mu Yohana ishuri yo kubanza ishuri yo kubanza mu Yohana ayibagamba ngo Yesu niwe yahangira ikigambo cy'ensi ensi niwe yahajangira go kigambo ranga ngo bwa mbere na mbere akabaro kigambo kandi kigambo gwa kabaturana ranga kandi kigambo gwa kabaro ranga kuko mushororo ngo gwa kana ngo amagara gakabagari yo muruhe mukanda go magara gakabagari yo mushana gw'abantu kamasima. Yesu Kristo okwijo munsi niwe yabira ari kigambo kandi najya amagara gakabagari yo muruhe munywano wanje taina handi aho rukushanga amagara aho ko amagara gari yo muri Yesu Kristo amagara no kushemererwa amagara no kubaje amagara no businje amagara gona agoro kwetenga tugari muri yebi ijabakinjire suite yitu bakasiba uruguto rwona barakoze ro kuba bembenda ranga amagara ko tiyugari amagara gari yo muri Yesu Kristo okumumanya nko mujunu wensi kandi amagara ngo gabigari umushana gw'abantu. Na nyandoro mushoro ngo gwa katano ngo mushano gugujwa omwirima kandi omwirima tukagurazaga nyana ngo cyomanyi urukundeba ngo omunsi twagambira ngo harimo ibintu bibiri harimo umushana harimo n'omwirima kandi omushana nugujwa omwirima kongo omwirima tukaraza mushana kwiyaho omushana kuguru kwaka ahiru kuba guri gubingo omwirima hati rumeji kuya kubetara etara mu barabe yibiri kwaka munonga konka omusatani kono kateka munka kakando orukuletwa muri yangu nabasa kureba omwirima gwona konka kuromu kona indeba yo ka right indeba yo mushana indeba yakarukwaka mbene tino kubaka so kugira ngo mushana guro konka tugwarebeka ranga ari natihananyisiriza ngo mushana ogunu gujwa kandi gujwa omwirima kandi no mwirima tukagurazaga mwene umushororo ngo gwamwendo mu Yohana yo kuba ishura yo kubanza kandi akaba hari umushano gw'amazima ogujwa abantu bona ogujwera abantu bona ogwabire n'ugwijo munsi mwene Yohana akakiri nagamba ku Yohana umbatiza yabe natebekanisa natebekanisa umuhanda konka wakabara karebi ugo mushana ibyo go mushana akaba atari umushana ngo kutugambira umucwekeki kwiho akaba yizire kureba kute ukora tebekana so muhanda ugwa Yesu Kristo kwijo munsi kandi akija ari umushana gwensi nyana ngo nkwijuse ibindi bigambo ebikwatagana neki umuri Yohana ishura ya kashatu iki ganiro kirungi iki Yesu Kristo yagizire na Nicodemus obi yamubuza ngo nkakora ki ukutaho mukamu waranga. Yesu Kristo yamyati noteko kuzara ubwa kabiri. Nicodemus cyamutegana samushona kikabasika kita nyowe umuntu mukuru kuzara ubwa kabiri. Dona chinchi basika atatu noreba tukuzarwa mu mubiri. Kureka no kwikiriza ukazarwa mizi no moyo rukwera. Oko nuko kujunwa okwara kugamba konka mushororo ngo obwira winji turagamba mushororo ngo gwikome na mukaga ngo kunukweranga yakunzira atiensi akahayo mwana wo munyamunike ngwe no kumwikiriza areke kwerekera kureka tunje amagara gataho ejinango buri yomo wena notakwata ari Bible kubishomba ogugum mushororo ngo binji ntugumanya konka nyena ngo orebe umushororo ngo gwikome na mushanjo mumanye ngo hanga taratumire mwana we omunsi okugicwero rubanje koreka ngwensi ejunwe ahawe kore ngo abantu abari yo munsi nyowe niwe tuyikirize tujunwe ahabwa Yesu Kristo mwana barahanga tarizire kugicwero rubanje kuko nabanagambira kare obwakija ari yo mujunu wensi konka haro gwire ubwari garuka
nangwa omunchiriza ntujangu kwarigaruka abakozire abantu bona bari yazoka binembiri bacwerwa urubanza abakozire bataho magara gatabaho kandi abakozire bitari byo nabo bataho umurro ugutarara ejo neshonge ndijo ya Yesu Kristo kwarigaruka konko mushororongo ogwikome na munana ori kumwikiriza we tari kucirwa urubanza konko tari kumwikiriza we yahereze kucirwa urubanza ahabo kuba tarikirize izina ry'umwana wa Ruhanga omwe nyamunegere mbere munywano wanje uri kumundeba ikindi kwenda kweshengereza akashishaka no kugira ngo wikirize uku umwana wa Ruhanga omwe nyamunegere oyikirize izina rye ahabo kwa Bible netugambira ngo taru izina rindi ryona iryahirwe ahabo kujuna abantu kurekeryo ryonka irya Yesu Kristo mbere otikirize izina ry'umwana wa Ruhanga nyamunegere ogoyahirize kucyeho urubanza noburi obwira obukucwe manja butakakire abokoba aborujungu bomba bitanisa ijino bageta condemnation okushanga urubanza ndukusinga konka hariho judgment hati judgment kwe kumara kubaho abakoti ninga abanyaberagiro nibamanya ngo judgment ne kuratirwa either condemnation ninga being set free hati bakujya ngo hati mbene kurigera ubujurizi n'ibindi byone byayere ko mukotomu urubanza warusinga mbenu igenda no busingi ninga kurigera ubujurizi bwahirwa koteji iwe wasinga urubanza therefore you are condemned konka arina nyangu otarikirize has been condemned already mbenu mushororongo gwikome na mwenda nyana ngo babe ngo wareba umwana wanje urukundeba ajya ngo kandi orundu rubanza this is the condemnation omushana gwiziro munsi abantu bakunda umwirima okucira umushana abo kwemico yabo ekabere mibi na orubanja urwo abantu twine urwo butikiriza no kugira ngo abantu umushana kugwiziro munsi Yesu Kristo kwiziro munsi abantu bakunda umwirima okucira umushana nangwa ari omushororongo gwikome na gumwe 12 omuri Yohana ishoro yukubanza ngwakejowe ababire bari yabe tabamwakira nkonka bobona bamwakira nobo bikiriza izina rye ngukanda kabahereza ubushobozi bwo kwitwa abana barahanga kuriya yatugambira okuhinduka abana bomushana mbona abamwikirize abayakirize abamwakira bakikiriza izina rye aboniye nobo yahira ubushobozi bwo kwitwa abana barahanga abo tabara mu rubanjoro urwari nagamba umushoro ngo gwikome na mwendo umushura ya kashatu ngukando ngo rubanja ngo mushana gwiziro munsi abantu bakunda umwirima okucira umushana ense yiturumebere bimunywano wanje urukundeba abantu bakunda ibyo mwirima okusinga ibyo mushana wagira ngo abantu bashitame umukutebekanisa umuganda ibyo mushana byonka apana hata binje bakora babikora umwirima bwe najati abwenshi bayanjire kwija umushana abwenshi bakunda umwirima okucira umushana abo ko bemico yabo ekabere mibi munywano wanje nyana ngo nkwishe ngo yeki nchikwatana n'ikitwareba umurumatayo ishura ya 5 umushoro ngo gwikome na mukaga ngo emushana gwanyu gobe niko gwashwa gutyo abantu barebe imico yanyu eshemire babone kwimsa shimwe uriyo mwiguru mbene urwo ndwo rubanje umwana wanje urukundeba oyetandise neje mico mibi oyetandise nebitashemire umwehonjere umugambe tumukama wanje nakweshengereza nsasira ebinkozire ebingambire ebintekatekire ubundi bibe bitari birungi omisho gawo no misho gabantu ninkweshengereza obuzare bwawe narahango butebekanise umuringo otasingo rubanja ahizobe ryo kucwerwa imanja otarashangwa n'ubusingo rubanja kana ajya ngo umushoro ngo wa 20 omuntu we no kore bibi ayanga umushana kandi tayijamu hamushana ngo imico ye ereke kwanwa omuntu we no kore bibi abikora umwirima nje twantugamba akaraha umuntu we no kore owo mico mibi takwase kugikorera umushana takujoreka abantu butunu takucoreka abantu barukucireba kwiyaho akikora umwirima kandi tayijamushana naye tantaro umushana na abuko bimico ye mibi takwenda ngo emanywe takwenda ngo ahanwe konka okore byamazima ubwo nukwenda ngo umwana wanje rukundeba
kandi uri kureba TV West mukashishaka obe niyo watekateka konka ukore by'amazima aija mushana ngwe miceye irebe kigutunu kuyakorirwe umuruhanga munywano wanje ninkweshinjiriza ikiriza Yesu Kristo nkomushana gwese kandi omanye ngo wowenka nuwari kujuna omanye ngo wowenka nuwe yizira munsi abo kucyungurese ndango bundi binji twekwasa amaramizo ahituri ubundi twekwasa amakanisa ubundi twekwasa abahereza ubundi tweshereko muri yecho ushanga umuhereza nanka manya iramizo nanka manya nyowe ni nyicerezo mu muri sogu manya ni nyicerezo mu pastor ogu manya ni nyicerezo mu bishop ogu munywano wanje ico tiri kwija kwera ekira kwere ni kimwe okumanya Yesu Kristo ahaboko babo abamwakire nabo bikiriza izina rye kandi akabahereza ubushoborozi ubu kwitwa abana barahanga nyana nkweshengereze umukashishaka nihango ryako umanye ngo Yesu Kristo omushana gwensi akejo munsi yashoborera butunu kwari mushana gwensi omuri Yohana 8 ishure umushoro ngo 12 yatugira ngo nyowe ndiyo mushana gwensi kandi urukunkuratira wena tari kugendera mwirima kureka natunga umushana ngomagara kandi amagarago gari muri Yesu Kristo amagaraga akaba gari muruwe kandi nuwe yabire ari umushana gwese mukama agumenimwe amen umuyo tushashara yarambura kandi rango ubushoborozi bwona nitkusima twebaza abo kuba toratizirotyo toratsije turifuze ukatsigiro moyo rkwera ukugumana tawuro butosha kandi rango imbabazi ikigambo cyawe ubutosha nicyo tumanyiraho ibyo rukunda nicyo tumanyiraho ibyo yenda ngo tukore nicyo utosha kutishoma kitabura avuga ikigambo cyawe nitabaza imurikire byere bitu kandi rango ushoborozi bwona mbeneki twabagana akashishaka Yesu Kristo no mushana gwensi oyicherezo kitematemiro mituma yitu kandi tubase cyane ibyana ibihurire rango ushoborozo w'imbabazi oyichereze umuriyeri izoba otukorre bikuru n'amazoba gandi ugumenitwe oturinde akabikona abarwiro bakize abintu kwera rikero bahumurize abahwira amasiko bagarura amasiko rango ushoborozi bwona bino buremezi wa muri ngo gona Yesu Kristo agambere utimu mwe n'abantu n'abaremerwa mu ijari nyina nyambaruhure wabe ni waruhura abana bawe twena utkorre bikuru aba Yesu Kristo mukama wetu amen kandi umugisha gwa baranga tatito no mwana no moyo rukwera baritwe gube abantu bona bari kwiciriza kandi abareba TV West na program eji umugisha gushomera kimwe ya management ya Vision Group TV West abakozi bona na management yona umugisha gumenitwe uzoma kagitu uzahamira umoyitu umugisha kugenda nito bitarakore umungendo guturinda mu magenda no mu magaruka guturinda kabikona n'endwara n'ebikirizi kandi umugisha kutugabira ubutosha gutereza biturwetenga mu magaragenseji kandi umugisha guturinde kushira munongo mu muhanda gwo kujunwa umugisha gutaturgaho ukuruga hati no kusebiro byona amina. Thank you so much, Reverend. Kani ndakusima niwe owatambura nitwe umuchweka chenjiri umuchweka chiti chekigambo cyerizoba yebari kunda program ya msimanta kandi yebari no kundi chweka cyo kushabeki ahabo ko bundi ntumanya ngwina batabasa kuzahamaramizo kandi shuwari Reverend yatwisongisha yatuhereza ikigambo kirunje munonga. Program ya msimanta ya Reverend Jokasi kandi ahabo wa chaplain ya Ntare School niwe yabasa kutwisongisha gwerizo mukasheshaka kandi tuwasimba imbabazi. Kumanitwe program ya msimanta mpaka arisha itano ineclare reka tumereho nitugaruka n'icweka cyo bujureze.
feel like mbwira rohura washemera mlonga ina haru kugira tutakare rinyeshongora nkaro kanyeto mushazo kanyeto mugwiro but when there is a moment eyor kubano ugamba hizina ga mukama uti Yesu Kristo and you feel like mwene rohura nonda nizigartonye ahabo kwa nore nke cyakoriro jo tuhona kwa atari mukama tunakubirindia mwene baba yana azira totareni nyeshongoro bundi zigaruka kagenda okanyeto mushazi no nabatari mushazi konka hari kutuma cyamariza akagira ati kuratari ruhanga ekiti cyakubireho kuratari ruhanga ekiti nakutibasize nk'omuntu so baba tukusima hawe teshongora kirungi kandi tuengera kusimi uri no ari program ya msimanta oine clear mpaka harisha 5 Ninyenda kubatabaze mu chweka cyengiri chweka cha kigambo cy'ikizoberi cha Ibimbero Reverend Jokasi ahabwa chaplain wa Ntare School. Nembabazi ahabwawe nanye kubaho. Nembabazi ne kusimba mukama ahabwa Sunday 23 okwezi okwa mukaga 2024 ruhanga n'umurungi ahabwo kuba nyoru hanga tine kinkubasa kumugamba boshuwari abo kuba kuratara ruhanga nyo tunakubirindya kuratara ruhanga iwori yo nare program niyo to wakuzirebere we shouldn't take it for granted kugira ngo nututekwa kubyame kiro tukimko mukasheshe not at all ne mbabazo kureba ngo imko mukashesho ina magara arahaba tine nagi muko mu kitanda arahaba tine nagereza nangwa no mukono gunguna konkiyo wanore no chikora no rugo mwanya no yetambizana wezo mugundi tuinoksimarhanga echweka kitwaikone chweka cy'ubujuzi ubujuzi nubukura hamagara gogwe ahamagara gitwe abikirize Yesu kutegeka amagara gitwe ko rukumano gamba hizina rya Yesu simembabazi ugirote n'abantu amugambireho nibani muri zamanya kuba norenkine kici yakurabizemu ugirote chinkani mbasa kuchiraba mukanye clear otuno otkuratara hanga tunakwikira ahariyeki manya hine karahango bwari kukorera ikintu ukagumana wano utambira mu muhanda you be like we baris because ine kacho kuba no teka think kibaza konko kari mukama yacu kusinguza ona temba bazi mureze tsimber hanga kind of course program itu koko india msimanta iwe no msimo tomriwe iwe niyo kumanya ko kumsima Echweka chitu cy'obujulizi twine omusigazi muto ni bamweta Inaman Godwin. Inaman Godwin no mwerere muto mnonga ahereze senior 6. Owari ya senior 6 vaxist. Konka kasharamia agira ati deka nkirize Yesu ategeka amagara ganje. Mwene omunyetori yonore program ya msimanteji iwota kikirize Yesu kubo mujunu w'amagara gawe. Inaman yija kugariza mwamani kizina. Inaman yija kutugariza mwamani kizina rye. Ngu tubase kwikiriza Yesu twenke mnyeto abariyo mu mashomero and when it comes to secondary students bantu mukama Yesu abana basiniya 3 abana basiniya 2 abana basiniya 4 mbweni mwana mbana murengo mwakura tumukwenda babagambe ho ekitoji no cyemereza empare nondo tere balance umuzira yakugamba ko togunagamba ki omuchomesa yakwano togunagamba ki when you feel you're on top of everything ko nkambwenu kangambire ngo nobano yebi umuzinga zo kuyija kutugambira habwenji yamwikirize he has his reason aina habwa ciyagizira tirekanyikirize Yesu when God will to akushemera uri rota nyana cyarangire je mazima babari mnonga madam Claire abo mukate bine nshonga bageni de tendancio urgomka yeah Yes, ntwenda kumanya abazire babona babeta bata Godwin kandi cyabyona amazina nabanyida Inaman Godwin nkazarura umwanya nabagweta kashekure umuri nyarahandagazi bwamba Rwampara district Rwampara yitu eje yahaye nyine yo mcuca washomera Ntare yes please mukamane w'amani nembabazi muntu kugamba mwana muhamanya hariyo mcuca was there on Friday 0 za mwizi bantu mwe hariyo mcucu nogiroteshaga mayese tegeki mwana go mcucu wagura bamuwisha yes mukamane umurongi namazina mwani twenda kumanya Godwin kai wakuriremo ya tata na mame kaberiye kerukusha ati cyo kubanza cyabyona nyuka zarura umuka yabashomesa okay umzira wanje bamwita Tumhech Alfred Sineto umshija currently nashomesa Kisyoro SS kandi mama wanje bamwita Alinitwe Anet nabo nomushomesa wa primary nashomesa Kigando 1 primary school okay
yeah kigando rinkahe kigando nayo neshangwa nyaruhandagazi bugamba Rampara okay niyo rukwatana Nyakayejo na Nabugamba. oh Yes please. so ntona kumanyekeje mukakora ejeje ya turiyo myaka 3 4 5 mukuzahira mizoni ngabityo Ati ekayinazari room I can say from the background abazire bakabine mishinti chedini konka batajunure no makushanga they believe in God konka mbwe nakasheshe nkaka sande muzacaci tushaba tukora ki konka it was kari mun batakikiriza garhanga nkumujunu wamagaraga yes so konka because that was not a factor to my life abukuba nyowe nkafana advantage bantwara umwishomera bariyeta Calvary Junior School. okay primary Yes please. Natanchira baby class. okay tinkumanya wano hamanye. tinkuhamanye No kumchizungu director wabona bamwita Reverend Baguma then nomukazuye bamwita Madam Maureen. so watanchirayo nasari Natanchira nasari baby class. wargabugamba shano kandi orarai Ati director wayo mukazi ni my grandmother. okay Nyakwenkuru wanje. So because of that yes nazayo. I remember I'm the first born. okay omuka Yes. Nazabwa naza Calvary nangwa nashanga hariye dini nunje munonga bakandi begesa abana kuzomu dini. Namwe ninsima rumukazi babene beta Metron Pamela. okay She was a Metron akashomere I don't know but ngainde nakora umashanyarazi ukani njave ngwe abaherize kushoma so ijaga kubana atuyamba. So umuntu we atwegiso kushaba and kutwabetumara kutwebeza kubyama tushaba yatubona prayer group twaguma tushaba haza through that twatandika no guma tweshongora umukanisa nyo kanta kuchuma ngo ni makweshongora. okay So through that at a very tender age I got involved in singing in the church. Haza through that nayongera kunde kanisa nukunda rahanga yes so childhood yanje nyomwe ngane that driving factor yogumanizo mukanisa konka still ntakatora ya konka nyo mukanisa busande nishoma nandikomuka nshabisaba zire banje ya konka ecyankundise munonge kanisa it was in 2012 okay ngandi P2 hati nisha nareba hakaruhu kutegwa ha ona atawa church bishop yija kutaha abantu mukono. Remember I was very young so bishop kwize naraka gofira keye nakakunda so kunaka kunzeranya raja tantu kaninza kuba bishop okay namwe nakitebeza kaka wanje aryo muri bare Nyakayejo nwa ayaguma nampushinga twunke kibazo cyawe cyo kuba bishop nati kiriyo so mbwenu through that naguma ntyo mukanisa mpara but majorly it was because of ahina benishomye yes influence nho yabenerga munonga okay so twalgom P2 twaheza P7 twenda kumanya Georgiani ya primary twaheza twaza secondary now so beginning from P2 ruhanga kanjire mbabazi nkani performing aje so but there P1 to P2 karimo nursery to nka P3 aho those days mbwen I don't know wonka my school fees mwe bakabatashashora mbwira so every time ko abantu bashoma abatashashire ninyo bayi bashoma ina man yes aza those days bakabajangu abatashashire mzenyuma ya katijengu class teacher wanyu so sometimes then it over border the teacher mzenyuma ya boarding teacher ata mwanchi kanshinyizya mnonga ko yabaza kushoma I was among the first people. And sometimes when chinyizya because nkani nkoraje kanya tukashamashomera gani kanimba ni puranga bana nabahaba sari ona mazima but njeke plan ya hanga kutishiro P3 abazire batandika kushashora in time na cyo ni nsimira hanga so P3 nazo P3 nashoma nazo P4 nashoma everything was fine primary mazima yake tinezo then twaza secondary yeah secondary ndiyo agenda mnonga wokubaye but on primary in P6 nubwo nayatora Yesu Kristo nkomishimwa magara ganje nkatebwaho 22nd of May 2015 Nyamtiyobora Church of Uganda Bishop Yija it was Bishop Sheldon then
his nabita bahawa kwa kwatere nkoni chaplain way currently Reverend Alfred Sabadikon. So preaching about his life. Then the theme was so though my life was majorly in church so that I'm fully esteemed member of God's family. So when I attracted 2nd of May, Gandium P6, yeah. Na marakwatura ishiko mukabazire boti nitubakatwire yes tubakatwire konko services nvazayo okushomana bashoma but abiru muno kandi nyene abenyimba pushinga to begin with nyene abenyimba pushinga so nagumzayo acha aishomero kweshongora then nisha na bana treasurer we kanisa then in school bampu wa treasurer na kurwa treasurer P6 to P7 ranga no mnyambabazi na performing aje then kokuzomjane ya secondary. Good. Yeah. So in my vacation year P7 na had advantage then nakatandikire is it Glory FM. Yeah. So nagumani nshora hulishiriza mnonga ya nyambu somehow somewhere. Yeah, kokuzantyo mu secondary. Yes. So twaza musinia 1 omukama yakugirira mugisha abazire maxes uwihire yiba kandi babasishomere eri wabire no yenda ntare skuru kabogijrize now ugaraka kachenyuma P7 yanje personally nkani nkunda Mbarara High School because my father is an OB there. Okay. So because of stories yabanga mbara nyonko umuntu nkani mpuranya Mbarara High School. Now when I now quiz documents says my father akana nangu the first choice Mbarara school we wenka unkomzi akana nanti Mbarara school then kunkanya unko muntu nkwenda Mbarara High nayanga so documents twaziza twamaze nyo nazihindra kuna amaze kuzihindra. I don't know whether informing the directors or the teachers. I don't know how. Kubaje create a form oxy na shanga first choice in intern, second choice in Mbarara High. Na ngona jiza complaining konka they were like it is already official to quite here right now. Yeah. So nkweni izwizentyo then kuna amaze gukora maxi na performing aje banyeta in the two schools. Gona banyeta. But my father no yatwira umunga kazantare school akakira admission. So when I did in Tuntare school, bakabanyesire on merit. Oh, yes. Great. So twatandika senior 1. No which is a school mjunu wa magaragao. So tuenda kumanye journey from senior 1 to senior 6, then we finalize. Hati kuna did Tuntare school my very first day. Obviously tokabara kuba nervous. Ibintu bikabigumire, I'm seeing everything new. Only that I was kind of disappointed. That school no kanta kaza yoga just kanda banka gate nyoko nabe mbalinda bo I expected to see very big buildings no mawo jumano no kunda kanyina nikaho I just saw them in hall kuraje kuzoa dormitory and they did not seem as I expected. On ka first day obviously nkani improve about teasing then nkani nti nambwena so chikomwishomero about welcoming abatwaye mu dormitory side something ekyabiro omparasi gwanje gwabara very first day omuntu ubaguhire owatwakire we I don't know house akakutwara mu house endish ate kutwagiye kwisa toro no mparasi gwakoraje gwabara for around like 1 hour nkabandi yaho we natafuma nayo uzantumva omparasi gwanje maybe bagutwara mu kajogo baguza nkancha kuba ni mfurira nka radios ninga nka TV ngo batwara kukaguza natina. But in the long run naza kureba na dad yagaruka agwine na zizo zikabembabazi. So senior 1 I was a quiet person. Nechokuba cyabyo nantare school nyenye nko wabirariyo from my former school ondisho wabirariya karyo mu senior 3 and then abana ba senior 3 twantu batina mnondo. So first kunkechirunje bambogo mojo he was in the same house. So nikana because abo kuba kabyo mu same house nikana arakwa kumfunaho. Yeah, I'm briefing about the school.
yakonka ati cyabe kinyamba. I was not common in dormitory. Nyuka mbanye mu class narwo mu class nza ko kacho muchapo nshaba kunga mbwenu these minor things kushanga mwenu tal common kan wata mnibyo kuba nafazo senior 1 when it was that lifestyle. Yes. So senior 1 I remember hakabaho some problem. Some people from Barai school were attacking Gishomero. There were some boys bakabisha bagumana baronda no more uri senior 1 no uri bukambweno. So bakabisha bareba nko umuntu bajanga ngo no senior 1. So benda kumbuzabuza kumshabanke sente. So I meet someone kanje side ya shy. I meet someone and amsia anyore komsi ati impasente ati stariye cyo ogomsi ogwakorera ngatina mnonga. I know. Natina mnongo vyasire nagurebere. And those days we had that umuntu kushanga ngo abacapa bariyo nibije. So kanyore cyo romsyo natina nkamuntu ntanga no myambabazi. I don't know how I got out of his house, out of his arm. Niruka nazo administration broker nashanga hachinjira. It was a weekend. Na wasn't ati ningambiro nazo mchapo nashaba, but when it was not that much nashaba. And because I was when primary yanje nkanta ko my bible chairman konka kunishiro senior 1 when bible nkani ndebareba yo kache konka nabwo not that deep kare konka around bukabiri nka second time ahero kutandika nzobara mwe nazo narwo mu class nazo mchapo kushaba kunishireyo. I felt the conviction ejesha hanka wafa nozahi no manya umkushukura 20 I think no 15 16 ayibar kugira ngo istabo cyamagara kukigwire bona batarashanjire banagumura. That verse came into my mind. Ayibuza tkonka mazima ngejesha hana afa ninzahi. Yes ni manyar hanga, yes nkatura konka I feel I'm not good enough. So na mwenaho na yihindrupsia. Okay. Yes, na yihindrupsia. So I decided to be active in fellowship and I decided to be relevant to the environment yinkubani entura. Bitari byo kuza kuja ngo tureme environment whereby you that quiet ninga you cannot influence the world. Alichi shikanyamba mnonga. So after that time there I started moving. Mpora ndio kwe kunganyomwe specifically my life with God. Now during that time it was a shock. Kuna bendyaho bakabagenda bakora new committee ababero baridi ngo fellowship nareba mpicira bangambara we have been observing you for the beginning of the term and hanga tworekire ngo you're the one who will be leading your classmates. Kahura naye buzantu konka shi ico nkijashita abokuba those people are not my friends in the first case bakaba batakumanya, but I don't know how God convicted them. So aho natandikire serving God influentially, natandikire no kushoma Bible. Aho namanyire most of the things in the Bible, natandika kushoma Bible, natandika kumanya hanga on a personal basis. Good. Mukamana mukuru Godwin, when twendangwe bigambo kabiri byo kwabura imyeto your age abatakikirize Yesu kubomujeno wamagaragara. Ati imyeto ejo kumanza cyabyona we are in ngo kwa Rome 12 baragamba mweheyo mbiri yanyu ke bitambo kurara umukama kandi mutakashansima no businjo. So ensegiyo nene twitaga nco rukurebera nkateje shanazo mbarankanyo abasinzi nabashemero abo kubanashana nabo konka titwa bishemwe ekitakuchemeza. I don't know whether tukuchemeza ninga tukuchfa, but umsiswe ka kwijo witu there is a we don't welcome them. Konka temyeto enseje yituru ntwetaga kwemanya nko umuntu ngo ku Bible rero gamba ngo embiri yanyu hekari yamukamo embiri yitu tukajukora hekari yamukama hanga kabanu we yakora muri abo kuba byone bituru kwetaga ntubishanga umuruhi
without him we are nothing. Konka twatumwine we natwebembera atusike tushemeye kubantuza ahabo kuvuga amazima ntanganwa nyebembire secondary life betangwe tukafacing a lot of troubles, tukafacing a lot of challenges, batwiba batizinga cases of homosexuality zija konka twayemerera twamira mu rumukama kandi ruhanga yatusinguza kandi aza no kwengera kuturabya no miturukuzamo so mwene imyeto mutahiwa yanje ninje hanangiriza kwesigara hanga kandi bakamwesigira kimwe abo kubenseje yiturum noza kweshanga wafuna nka stress ya bleeding into alcoholism ninga drugs ninga anything that will ruin your life in the long run. Osangi washtandika you're trying to fighting a stress konki in the long run chakushishira amagaro shanga wagwa nkiraro ninga in the long run echabazire bana expecting cyo waba yabale mnonga inamana nyenda ngora mse abazire bawe and like two friends of yours and twende yabale mnonga Claire wampa very few people anyway ndamse msire wanje daddy Master Neto nimanya you seeing me live ndamsia uncle bariyo ndamsia kaka ndamsia all OBs kaka ne bamwito kaka ne bamwita chompire izina rya kabiri tinkumanya because many bangurika yeah ndamsia shunkurungobe ndamsia ba relatives bona OBs bona bantare school especially sports club enshaza 2017 to 2023 mwena nabakura kandi mbendeza ogumu muri mukama naba OBs ba Calvary Junior School nabakura mwe bare mnonga for your time. Yes, nyenda kusimiwa tabrani to program ya Msimanta kando gwe no shema inaman Godwin. Inaman Godwin abyo ahizisinya 6 nkoko kumureba no mwerere muto mnonga. Koka kichiriza Yesu kuba mjunu wa magaraje. Mweni wo munyeto okwingana ka Godwin. Ninga shu Godwin na kutsira ninga shu mutsira. Ninkushabago ichiriza Yesu atejeje amagaraga. Waheza kumwitiriza ebyawe byonane biterera tureke kwereba ngo twakura kandi tutakakuzira iyo ryo ereba ngo wakura emico yona nuza kujukorore senjayi ushambane okore buri kimwe konkar hangari yo nakureba izoba riyo eri mukamara kubuza tebyo kabano okore byinshi mureke twikirize Yesu ateje kamagara gitu kanum class tokabira performinga je wabo ikirize Yesu kubonje no amagara gawe. Program ni ya Msimanta oine Claire mpaka 5 twikirize tumureho nitugarukana icika cyo mwishongoze.